Dili itu sini raja, ogumnya ke sini minim nesa. Oh kau jangan nama bingku. Lugan sini, bonye kada bare daki fi Abdullah ki mujid ini. Syekh Amin Ibro Abdani. Miskin, umat agam beta. Uya sam bonye nuti wallahi sinja. Lubuti ya fim bone. Kawa inni nubbane kawa sete. Dengar TV Islam arati program atau ko. Saat ka bidai ka didda masayid di. Ummati dirredawa miskin ulama isani inka wajuje. Ugazati. Simanna guyya sanggodani fin agarre nural huda gubbarat mallaka namni sini rafa dungiru war dawa namai sini godi nama mallaka sini rafa to agardani masjida kana rahmat rabbitin khaddamu tungiruan mallaka na gabaltani ni baitani iya jaga tabde unnoti biya birati tutu isafrote qawa inni bane qawan sahin qawa sang gutu ville kayolle hinqabnun isinin jabar Syekh Asabot bira daqaitin bar hafidhahullah wa ra'ahu mata'ahu Allah bisihhati wal afiya jolle dirredawa isina arrabse histi male aralle hinqabdan yonun isinin je kam jettam me da'i dirredawa takka ira yo isinin jan me ba saje dirredawa kaisa da'i ni qabdani hoggutu biya biratir ra dufani ti da'wa isini godani isinin je wor dirredawa me nillahi qabnun isinin jabar a'azzakumullah hinafu in baitani jalawan kai ana tu jiraje tun baitani qawa inni bane motumman somale fi oromo walitti ararsu dabdeti bar jalawan kai ka islama fadilati shaykh dr abu ammar amin ibro hafidhahullah wa mata'ahu allah bisihhati wal afiya wa rafa'a qadrahu fi ad-darin jachala man hiyadatani guyasan isina ajjesani arafa hindakina jani dayne walitti marami namu karamana isa gale wallahi gal Syekh Durri rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a guya khutwa rati wallahi arrantan haka nubu jiste bar mal nanja himbe nega ko baki yan jalata ay qarotu rebar wanta kan agari an wanta kan agar hay mali o boleso nama mallaka singafan nemo me abban no di esa jirame mallaka singafate be ka Syekh Durri rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a mallaka singafate be ka sanir rang kasi ajabu zahida alima akasitu nagarre sinjabar tabira rakko isinneti nagafadda an wan shekotin tate ireti rifer la fasika ya shekoti fete dirredo agesa wallahi alladhi la ilaha ghairu dai fetan nagafadda isini fini ma standardi sa qur'ana bi hadithanan malik je ni baita amata me kan tae daggefachu turebar amata me bakka tufa masjid jumarra masjidi baredan ture gafa Sheikh Muhammad Nasir masjid jumma kaisati da'wa ko ni baita jollen amstanya sila ammanta na hintatu gota akka jolle wallo tati yon sinje kam ja afadura akkana walik abu ture ustad ayube isadu tu teringi go sebar an jollum manin dake acci daggefachu ture saho gutu gafa kan lubbuntu yaman nan yet ho gutu setu mana daggefata ho gumo Syekh Durri jala taitin qara da'wan godu baran taitu man qara yollen khutba fa go godu an khutba godu garu isha'i bodan du kay da'wa godu ture abu ramadan isha'i bodu ta abade da'wa godu ture isha'i bodu daqiqa agurta milama na sawar sambodo guya salasa osujo video me ka jalawon ki ka salama ta facebook ra posting gone video ibala ma ori jire yon sinje kam jetan amman tan abar jolle la abo na wanta karabar post jan male warabne ka utur malif Syekh Durri jalla karane ka namni sinin bekini warri sami sinabe ko nun jechutu garu amman tan dardare hiddu yo fetega social media rati arkata yannan taftafje chu galle male video me ka hasawa sanuman irrais ni debu jirabar hasawa are ta kampinne sinja sani tijalo won ka ya salama shekoti te sanjabi sadan sinja ta amman tan Sheikh Bararti hato shekoti jajida kaisa jirtu jabe saddan sininja isani bada sakannu qamnan sininja anti yaso tinjurun sinje baro jalo wonki ga salama